ntahagutse intambara na Apotre Mbayahaga region gasopo Apotre Mbayahaga nimba afise ivyo agomba ko tuganira azobivuga tubiga mugabo agombye kuja hamwe mwigunira hamwe rya Claude na Kasuku kugira ngo bagire orokestre yo kurwanya Mbayahaga nagana wire ko ntuze Bishop Rugaki ntanzi neza urabunda mubuze ibyo urazi yuko naka video kiwe karatembere karatrending region no y'u Rwanda kakavuga ati raba nawe ribara ingene muntu yigwa arabiba ku mugaragaro uraza ko yagiye kibazo na leta y'u Rwanda agahunga ahungiye muri Canada n'ubundi akageswa nikahera agenda gusura yambura abantu avuga ati Imana yamwiye ngo muza n'ibindi ndabasengere naho ubundi urabona ntibyafashe. Muraho neza, uyu munsi ushobora kuba ufite miliyoni 2 kuri konti yawe ariko ukaba warabuze ahantu heza hizewe wagura ibibanza. Reka nkurangira ahantu heza kandi hizewe ku mutekano. Aba wifuza ibibanza, intebe zo mu nzu, utubati, frigo ndetse n'ibindi, tugane tugufashe ku giciro kandi gitoya cyane utasanga ahandi. Urashaka ibibanza byiza, amazu yo gukodesha ndetse n'ibindi, tugane ni ku giciro gito cyane. Dukorera mu karere ka Bugesera. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Turaheza ubaheza ku giciro gito. Kurumva harimo abakozi b'Imana oya no harimo abitwa abakozi b'Imana ndanyereye narinyereye zana naho nyene narinyereye harimo abitwa abakorera Imana kandi bambaye uwo mutamana nivyo nabantu bakabifatiramo wewe Uzeye Pastor Claude sinzi kwa Pastor usinawe shenge ugiye ntabyonse naje numva bamwita Pastor Claude sinawe shenge mugabo Pastor Claude na Kasuku wa muhungu mwavyibushe we yaravuze n'ikindi kintu yuko ngo ndi n'umutinganye ngo wakubise ngo ikimamiro mu gutambukanye wawe naramubatse gose yavyumva ivyo urazi yuko naka video kiwe karatembere karatrending region y'u Rwanda kakavuga ati raba nawe ribara ingene muntu yigwa arabiba ku mugaragaro uraza ko yagiye kibazo na leta y'u Rwanda agahunga ahungiye muri Canada n'ubundi akageswa nikahera agenda gusura yambura abantu avuga ati Imana yamwiye ngo muza n'ibindi ndabasengere naho ubundi urabona ntibyafashe aragaruka no minsi yetu uraza ko yari yambikanye na Scovia bari byakomeye bari bavu ubwo Scovia ngo atagiye kumupfukamira ngo amusabe ikigongwe ngo umuvumo ngo amusabe uyo muvumo nimwe ngo uzogira gute Scovia aravuga ati naho hobiki nzi nopfa nagupfukamiye kuko wewe ntabyo mbona by'umukozi bw'Imana buri muri wewe kandi uya rugagerega niwe yabatije Gasito Gasito ndimo yamubatirije muri Canada niwe yabatirije burya Gasito urabyumva bashobora kuba banayaga cyane rero nibaza yuko atovyura intambara na Mbayahaga yoreka nta niyo yoshobora kugwa yoreka kuko sinomubura isoni mugana umugize ukuri kuzomubabaza yoreka uramukebuye ivyo byose mvuze ntacyo ndabivuze ko nibyavuzwe mugabo ndamukebura ntahagutse intambara na Apotre Mbayahaga region gasopo Apotre nimba afise ivyo agomba ko tuganira azobivuga tubiga mugabo agombye kuja hamwe mwigunira hamwe rya Claude na Kasuku kugira ngo bagire orokestre yo kurwanya Mbayahaga nagana wire ko ntuze Bishop Rugaki ntanzi neza urabunda mubuze kakuzana ibintu byo no kwita ukubesha mu bitwa ko ari ukuri n'amanalize witwa Marshal twaramuvuze ko ejo bundi atwereka yuko M23 igiye gutikiza abasirikare barundi ngaho muri Kongo yavuze ngo ndi intera hamwe mututsi ngo intera ndagufitiye ubutumwa mututsi kana umuravye ko n'umututsi ujya mugabo kwisura ndamuravye reka tuze tumuvugisha azobitubwira wanagomba reka ndaguhishuke ndafise ubutumwa bwiwe yampaye yaranyandikiye ni box arambwira ko yifuza ko muzoganira kuganira mu buryo bwo kubaka mugabo ibihugu bibiri ya Burundi kuko ufise ibyiyumviro ngo byiza nawe ngafise ibyiyumviro arifuza ko mwozoganira muzoganire murabe musase inzobe ntangora yego kabisa rero Marshal ejo bundi yaritiye aravuga yuko ariko yarambeshe
nguri intera hamwe y'umututsi Marishal aratukana Marishal aratukana yavuze ngo umuzimu wandika umupasiteri yari umupatiri yari umuki senga yumva nimba ari senga yumva aje avuga umuzimu wiwe ngo waje muri jewe ngo habyara Imana uja muri nyene cyo amakuru y'ucaca ngo cy'u Burundi ngo mu butuja muri gisekere senga none wewe nashire buja imizimu barimo ni yandi atwire ko muhongo kweli Marishal wenyene rero ahubwo hari n'undi mu bishop nawe nabonye ari kumwe na Pastor Claude bishop Rugagi avuga ati nimba ari umuntu mubi bagaragaje isura yawe berekana yuko bugizi bwa nabi uruhara rwawe mubiki mwa bino bintu byose kwera ngo muri Kongo nawe cyangwa se no gushigikira ni CNDD-FDD kwifise mu ruhara kuko berekana yuko bahagarara muri Kongo je n'umunsi bari nta n'umunsi n'umwe niyo ngiyeyo ndagenda mu gatumba kakatira nk'ibubwira ngo cyane igaruka hasi no uruhara nagitse reka ngere kuri kino kintu yavuze yuko ngo ushobora kuba ngo mu minsi hera wewe ngo wari n'umusuma ngo wariba ngo warafunzwe ibyo bivuga Rugagi bivuga Rugagi byavuzwe nyene kwa Rugagi na bafatira kuno kuvyo wa muhungu twigira kuvuga cagihe nashaka gusubiramo yavuze navyo nyene Pastor Claude bishira ngaho yuko byose gene wewe uri umuntu adashobotse mu makino gihugu ngo mugaho mu nzire yo kwiyeza no guhemukira bene wabo ngo wasambuye ngo batandukanye ngo harabo wagira wasambura abaye ngo wimukiye ngo muri CNDD-FDD ivyo bintu byose ro byavuzwe kuri wewe natomboye waratomboye baranyakiranye amafuti yose aka kantu runashaka tukekeresisa apotre abantu bakuzi umuvuga butumwa kandi banakuzi nk'umuntu by'ukuri uri direct atabwo wigera ubesha aba bantu bariko baravuga iri zina ryawe muri buno buryo ni yajumbero kurumva harimo abakozi b'Imana oya no harimo abitwa abakozi b'Imana ndanyereye narinyereye zana naho nyene narinyereye harimo abitwa abakorera Imana kandi bambaye uwo mutamana nivyo n'abantu bakabifatiramo wewe tuzeye Pastor Claude sinzi kwa Pastor usinabone shengero ryo ntabyo nzi naje numva bamwita Pastor Claude sinabone shengero mugabo Pastor Claude na KASUKU wa muhungu mwavyibushe we yaravuze n'ikindi kintu yuko ngo ndi n'umutinganye ngo wakubise ngo ikimamiro mu gutambukanye wawe naramubahatse gose yabyumva yabyumva ntuzeye afite hariho abantu usanga bagoye no kugira icyo bavuze ko je ntuzeye Pastor Claude na KASUKU nabashize mu ikaratimwe ku buryo wumva n'ibindi biganiye utoza kumbarira ibyo bavuze aho nyene nibaza ko turasoze ko turanasoze yego vraiment nibaza ko ubwanyu ko bajyaye novuga ko ari abantu do qualité inférieure cyane sintaho yako kantu qualité inférieure uburyo urumva uzanye umuntu nk'ujya ukavango yavuze ikintu hagiha agaciro byo koronera ne televiziyo yawe yego ubona yakubona edingu ujye bumva star microbe social reka rero ibyo reke mugabo Pastor Claude na KASUKU ntari bwavuge ko comedy microbe social ntari bwavuge ko n'uyu we yitwa Rugagi Inoso avuze kabiri defo gihe navuga ku byerekeye Kabarebe nabone yaravutse yego data banje arayegukara aravuga mugabo ni bya bindi by'umugongo mutindo ugomba guhekera uhekuye urumva umugongo mutindo uzeye Rugagi yese ndamuzi vraiment oya kandi ari mu bantu berekanywe ahubwo yuko ari abakozi bitwa abakozi b'Imana b'abayesikuro baje kwiba abantu yego ivyo urazi yuko n'akavideo kiwe karatembere karatrending n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kakavuga ati raba nawe iribara ingene muntu yiga arabiba ku mugaragaro urazi ko yagiranye ikibazo na leta y'u Rwanda agahunga ahungiye muri Canada n'ubundi akageso nikahera agenda gusura yambura abantu avuga ati Imana yamwiye ngo muza n'ibindi ndabasengere naho ubundi urabona ntibyafashe aragaruka
mu minsi yetu baze ko ari yambikanye na Scovia byari byakomeye bari bavu byaravuze ko Scovia ngo atagiye kumupfukamira ngo amusabe ikigongwe ngo umuvumo ngo amusabiye umuvumo nimba ngo uzogira gute Scovia aravuga ati naho hobiki Yesu nopfa nagupfukamiye kuko wewe ntabyo mbona by'umukozi bw'Imana buri muri wewe baze ko habaye impaka yego zikomeye cyane kuma platform mesh mu nyuma bakavuga ati noneho urumva ubuhoho yuguruye akabare na ghetto urumva kwisengero ryiwe gusenga gusa ahubwo n'abakeneye ubwabo barasekeza baravuga umukenge ati n'abikenere kwiryamira bakaryama ibyo nabyumva babivuga kwa Rugagi rero muri ico gihe rero kandi uya Rugagerega niwe yabatije Gasito Gasito sindi yamubatirije muri Canada niwe yabatirije burya Gasito sindi urabyumva bashobora kuba banayaga cyane rero nibaza yuko atovyura intambara na MBAYAHAGA yoreka nta niyo yoshobora kugwa yoreka kuko sinomuburira isoni mugana umugize ukuri kuzomubabaza yego yoreka uramukebuye ivyo byose mvuze ntacyo ndabivuze ko nibyavuzwe yego mugabo ndamukebura ntahagutse intambara na Apotre MBAYAHAGA iregiyo ni gasopo Apotre urabyumva nimba afise ibyo agomba ko tuganira azobivuga tubiga mugabo agombye kuja hamwe mwigunira hamwe rya Claude na Kasuku kugira ngo bagire orokestre yo kurwanya MBAYAHAGA ndagana bire ko ntuze Bishop Rugagi ntanzi neza urabona ndamubuze ande tayi ndamubuze kandi Kasuku yaramukubwiye oya yavuze bitari ibyo nta kibazo agenda muzi ku bindi Kasuku atavuze mugabo byiza nimba hapaja kubyumva ayo yari yasubitse kuneza y'umugore we n'abana biwe n'imiryango yiwe yego yoreka intambara yoyireka Apotre iryo si iterabwoba nta rigo kabisa kandi twibandaniriza mugabo kuri ico cyo nareke Marshal aravuga yuko wewe kubera umwana ntabarirwa yishe inyoni taribwa ibintu bitangwa ari ntacyo bitwaye muga bikaja kuranga ari sinamenye ni bibi iyo migani yose iciriye inyoni y'ugwara ureba ati cugugwara yakagwira rubona umunsi umwe yarya cyane iribagira rya migani gwishinga kundira meneka ino Sarugage ndakwisabye ureke nize ntambara zihagarike ni bibi cyane kuko yohava yicuza nimba akunda umuryango wiwe nahagarike ku neza y'abana biwe n'umudamu we ho nabubashe sivyo yoreka kuko yohava yicuza igituma hagurukije intambara Apotre batwengeje cameraman nanye nshigira mu twenge ariko gusa harimo message ikomeye yego kuko yoreka nkuko yavuze ati ni wa mugongo mutindu hekera wawugize iki nibaza ko wawuhekuye nibaza ko akwiye kuraba ibyagiye biramushikira byose MBAYAHAGA nta ruhara bifisemo oya nta ruhara namba ntago bifisemo ngaho byiza rero yo kwirekera akagarukiriza ibindi byose nta kibazo nabyakiriye mugabo ntasubire reka mbanze ngaruka kuri Kasuku na Claude wabavuze kandi nabo nabonye ngo barabasora sishaka tubagaruka nibaza ko nabo ari umwanya uko bumva bajya ntacyo umuntu bavuga ko oya sina abantu bohindwa oya eka n'abantu baruko reka tuze turindire turebe ko biri kose nabo umutima namuzogira icyo babwiye nimerera dusozere ikiganiro cyacu muraho neza uyu munsi ushobora kuba ufite miliyoni 2 kuri konti yawe ariko ukaba warabuze ahantu heza hizewe wagura ibibanza reka nkurangira ahantu heza kandi hizewe ku mutekano aba wifuza ibibanza intebe zo mu nzu utubati firigo ndetse n'ibindi tugane tugufashe ku giciro kandi gitoya cyane utasanga ahandi urashaka ibibanza byiza amazu yo gukodesha ndetse n'ibindi tugane ni ku giciro gito cyane dukorera mu karere ka Bugesera ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri izo nimero ziri kuri screen yawe turaheza uba heza ku giciro gito.